henda unyailuna and then kadwa dituka nswana ni ngwana ndo maunguni so bezora kwa zondi mahungu fezi pano kadwa ka Venda Music and Entertainment mapungu na danga ngaso zino ndikoto humbela zi vote sura dumangazo sino radivya zonori ukidaka washu riyatikana usinori mini kana ubva gawita mini as long as amuvenda vazvidiva zori arelatani sura razoni kazo na mahola na mimi mwari ko tickets na rachite votelana so zino ndikodanga mwa mswana pano ne na vuzo findi Johnny Deep. Yes, Johnny Deep also got on about on Nangiwanga Habu, Robin of the very Bedwiser. So, Oko General Competition was a King of the Desk. Yes, or selective. Ubakavunja ma DJ manjinga mandewa generator and also konia abamwa ne wakopezori wakaka second round ulikombo second round so niko that vote zana zibiza dura azibiza dina bona bato jina ka link ya hapo ka description kana ba ka page zacho ya ka Twitter ya ka mini na Twitter yawe ndio ko ibona na Twitter handle ya wanepo baya kayo basika ba clicker but they want a link in the wajewa director back to the Bedwiser basko vote uvote and to retweeter no like post to your home ine abozori Bedwiser ye poster so lido simbeza ne papa ngaseza dzibona na ku video ko kudita mu doborora ku video ko simbeza zori vote sahani and tweeting ra ko vote akayo ndifiyo bangaka Twitter ya Venrep radio station bangaka Twitter yanga ine abori ndinema kana vasikusichora ne mama nguni manga ya humwe na hunga ndizwa chitangane ne pa online vadori wana banaka website ya www.zwachitangani.co.za na hone vadona post ine da simbeza kaba click hapo ni vadokona vote va retweet ka Twitter ndikoto humbela ri amuswana oyeni ari mutikeze asuke uni awinabo wana ngane ngika Limpopo TV online jena kazi under the articles what they wanna post na kwamba vote sahani Johnny Deep bachimtoda ka Twitter ndi JONIDIP12 Johnny Deep 12 revote msuhana auri akono wina King of the Decks hino nini abuzo vindi ya Bedwiser Bad Axe Ultra uri awine net kadwani dukaniswana ni ngwana ndo mangoni and amaura here